kunabantu uNkulunkulu asuka babekile but iphutho ongalenza ukudelela lo muntu ngoba engenagama sho ngoba kuyenzeka amabunda uNkulunkulu abeke umuntu othize kuwe ukuthi azokwazi ukukunceda akuphathise into noma wena ubig sho mara awukwazi ukuphakama ungadibananga naye sho kunabantu abanganagama kodwa baphethe izinto ezisustain abantu abanegama ayiphindi na iyaqaka le ndiyakushoka na ukhuluma into enkulu yakushoka na uyashoka ile nto ekhuluma kunabantu uNkulunkulu asuka babekile but iphutho ongalenza ukudelela lo muntu ngoba engenagama sho ngoba kuyenzeka amabunda uNkulunkulu abeke umuntu othize kuwe ukuthi azokwazi ukukunceda akuphathise into noma wena ubig sho mara awukwazi ukuphakama ungadibananga naye sho kunabantu abanganagama kodwa baphethe izinto ezisustain